Na našu sreću, popis u Zaječarskom i Borskom okrugu protiče odlično, popisivači su odlično obučeni, vidno su obeleženi, nose akreditacije na kojima jasno stoji fotografija, ime i prezime, broj lične karte sa pečatom, sa druge strane ovlašćenje, imaju laptopove, ovo je prvi popis koji se radi elektronski preko laptopova i idu od kuće do kuće. Ja molim sve naše sugrađane, ako postoji bilo kakva sumnja da to nisu popisivači Republičkog zavoda za statistiku, da pogledaju sa akreditacije podatke, da pozovu infocentar zavoda ili nas ili bilo koga, svog instruktora, vrlo brzo ćemo proveriti da li se radi o našem popisivaču. Nama je ovaj popis stanovništva, domaćinstva i stanova jako značajan. Podaci iz popisa se koriste od najnižih nivoa odlučivanja do najviših. Akademski građani koriste podatke za naučna istraživanja, deca u školi, iz geografije, iz istorije i tako dalje. Dakle, sve institucije se oslanjaju na podatke iz popisa. Naši građani treba da budu spokojni, ne postoji mogućnost da se individualni podaci bilo kome daju, to kaže i Zakon o zaštiti podataka i Zakon o popisu. Podaci iz popisa biće korišćeni isključivo u statističke svrhe i najniži nivo je nivo naselja na koji će se publikovati. Kad naš popisivač dođe, ako je građanin spreman, odnosno ako su naši sugrađani pripremljeni, a potrebno je samo da znaju od podataka matični broj za sve ukućane, jako brzo se posao završava, 15 do 30 minuta, u zavisnosti od broja članova domaćinstva. Jedan član domaćinstva, ako ostali nisu tu, može da da podatke. Kažem, važno je da se pripreme, mogu i na posebnom papiru da zapišu matične brojeve. Kad imaju matične brojeve, to jako brzo ide. Matični brojevi su nam važni zato što želimo da napravimo registar stanovništva i da sledeći popis ne radimo od vrata do vrata, da smanjimo ovako skupe akcije. Sve to nas košta, naravno. Registar stanovništva do sledećeg popisa na svakih 10 godina planiramo da radimo popis iz administrativnih izvora, naredni popis. Popis nije politička stvar, popis je, možemo da kažemo, i istorijska tekovina i obaveza i potreba za svako uređeno društvo, da znamo koliko nas je, gde živimo, u kakvim uslovima, kakva nam je ekonomska aktivnost, kakve su nam potrebe stanovanja i tako dalje, koji je prosek života i tako dalje, koliko dece imamo, šta treba uraditi na svim poljima, i podaci su, da kažem, još važniji za lokalnu samoupravu nego možda na državnom nivou. Lokalna samouprava treba da koristi sve te podatke, da na osnovu njih pravi strateške planove. 1834. godine je bio prvi popis stanovništva, domaćinstava i stanova, poslednji 2011. Ovo je 28. po redu, nema nekih pitanja na koje ne biste smeli da odgovorite ili ne znam ja šta već se po društvenim mrežama piše. Popisivači su naši ljudi, popisivači su naše komšije, naši prijatelji, naši rođaci. Softver smo sami razvili, ne slivaju se podaci u nikakvu bazu podataka, ne znam šta sve čitam po društvenim mrežama, Bill Gatesa ili bilo koga. Mi radimo po metodologiji Evropske unije, po metodologiji Eurostata, ali imamo i set pitanja za naše istraživače i za našu državu, set pitanja koji je važan za našu državu. Zašto radimo po metodologiji Eurostata? Zato što pokušavamo da budemo uređena država koja može da se poredi sa drugim državama Evropske unije. Ovo je popis i delom finansiran iz sredstava Evropske unije, tako da ne postoji bojazan da podaci procure čak i iz laptopova. Bolja je sigurnost
kad se radi preko laptopa, zato što u papirne obrazce možete da izgubite, a kad unesete podatke o ličnosti u laptop, kriptuju se matični brojevi i ne postoji mogućnost gubitaka, odnosno da podaci procure. Važno je da kažemo da popis traje mesec dana do 31. oktobra, da zamolimo sve naše sugrađane da što pre završimo sa ovom velikom i jako skupom akcijom koja košta sve nas i već u novembru imaćemo prve rezultate popisa stanovništva, domaćinstava i stanova. Kako do sada protiče? Da li je bilo problema na terenu, kako u Zaječarskom, a kako u Borskom okrugu? Pa nije bilo većih problema na terenu, mi smo dugo i posvećeno radili na pripremi, obaveštavali smo stanovništvo, recimo konkretno što se tiče Zaječarskog i Borskog okruga imamo oko 450 popisivača, desi se da poneko odustane, zaposli se i tako dalje, svi su na terenu, svi predano rade, evo sad nas očekuje lepo vreme za vikend, pa očekujemo i pojačan rad, da kažem, i računam da će ovaj vikend pred nama biti baš onako udarni što se tiče popisa. Nemamo većih problema. Zovu ljudi, evo to možda treba naglasiti, i pitaju, a šta, ja imam stan, kako da prijavim? Nas ne zanima vlasništvo. Nas zanima broj stanova i broj stanovnika koji žive u tim stanovima. Tako da ne postoji nikakav bojazan, niti će se podaci koristiti za bilo kakva oporezivanja u bilo kom smislu te reči, tako da nemojte da se plašite i da se opterećujete time da li ste iznajmili stan, da li ste vlasnik stana, da li ste podstanar. Nema, za popis to uopšte nije važno. Nama je važan stambeni fond sa kojim raspolaže opština, grad, država i tako dalje.